Yes, wa munsi twari dutegereje turi benshi abasportifu hano mu Rwanda, no munsi twari tunyotewe cyane. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi iraza kuba yakira ikipe y'igihugu ya Benin ni kuri Stade Amahoro ku isaha y'isa 12. Tugiye kuba tuganira byinshi kuri uyu mukino, turebe hamwe ibyo umutoza Adel Amrushi yaje kuba atangaza mbere y'umukino. Kapiteni Bizimana Djihad nawe yatangaje se 11 nabahe baza kubanzamo ku ruhande rw'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, nabo turaza kuba tubagarukaho, dore ko ku mugoroba wo ku munsi w'ejo bwo bakoraga imyitozo ya nyuma, ari nabwo perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa bamwita Shemangoga Fabrice yaje kuba abasura, nawe uraza kumenya icyo yabwiye abakinnyi kuri iyi myitozo ya nyuma. Umukino rero ni kuri uyu munsi, ni imikino yo gushaka tike y'igikombe cy'isi kizaba mu mwaka utaha 2026, kikabera mu bihugu bitatu byo ku mugane wa Amerika, ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada ndetse na Mexico, niho iyi mikino igomba kubera. Ese u Rwanda amahirwe rufiteyo nayahangana gute? Ese imikino imaze guhuza u Rwanda na Benin iyo yagenze ite muri rusange? Twaza kureba hamwe byinshi biri kugenda bivugwa kuri uyu mukino. Ikipe ya Rayon Sport ikaba yamaze kugurira amatike abafana barenga ibihumbi 7 bagomba kuba biciye muri Stade Amahoro ku matike y'ikipe ya Rayon Sport, nubwo bamwe mu bakunzi ba Rayon Sport bataje kuba babyakira neza muri rusange. Nabyo turaza kubigaruka turebere hamwe uko bihagaze. Ese mu masaha imiryango ibifunguye ni ayahe? Ese kugura tike ni utaragura tike bayigura gute? Ese wowe urasabwa iki nk'umufana n'umukunzi w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi? Turaza kuba twiganiraho byose, cyusabwa ni kimwe no kuguma hano tukabana mpaka tugeze ku musozo w'iki kiganiro. Cyusabwa ni kimwe gusa, no gukanda subscribe niba ari ubwa mbere ugeze hano, niba utarayikanda ubundi muri commentaire turatangira turaguza umutwe. Ese urabona uyu mukino uza kurangira gute hagati y'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi n'ikipe y'igihugu ya Benin? Ni bingahe kuri bingahe? Tubwire ibitego. Se ne ikipe ibanza kwinjiza igitego, ese n'unduhe mukinnyi uza kuba afungura amazamu? Byose tubiganireho muri commentaire cyangwa hatangirwa ibitekerezo, ubundi wibuka no gukanda kuri like kugira ngo utwereke urukundo muri rusange. Nanjye rero mbasuzaho muri hatandukanye, abari mu Rwanda, abari mu ntara enye zigize u Rwanda ndetse n'umujyi wa Kigali, ndetse n'abari hanze y'u Rwanda. Cyambere nuko twese duriye ku rurimi rumwe, ari rwo ruduhuza, ururimi rw'ikinyarwanda. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi rero iraza kuba imanuka mu kibuga ku isaha y'isa 12 z'umugoroba, ikina n'ikipe y'igihugu ya Benin. Umukino w'umunsi wa 9 mu itsinda rya gatatu bacaka tike y'igikombe cy'isi kizaba mu mwaka utaha mu mpeshyi. U Rwanda rero rugiye kuba rukina uyu mukino rushaka intsinzi, kuko rurasabwa kwitwara neza muri uyu mukino kugira ngo rukomeze ruhatane rushaka iyi tike yo kujya mu gikombe cy'isi. Aho rero basabwa gutsinda uyu mukino, ubundi bakakurikizaho umukino wa Afrika y'Epfo uzaba ku munsi tariki ya 14 z'uku kwezi, n'ubundi abazabakinira mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Ku munsi wo kuwa kane rero, ku munsi w'ejo, nibwo Amavubi yakoraga imyitozo ya nyuma kuri Stade Amahoro bategura uyu mukino. Rero abakinnyi bakoze imyitozo, ubundi bajya no mu kiganiro n'itangazamakuru. Tugiye guhera kuri kapiteni ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi Bizimana Djihad, wavuze ko Benin baziranye, bityo bizeye ko bagomba kwitsinda mu mukino Amavubi aza kuba ayakiramo mu rugo. Ibi rero yabwetseho mu kiganiro n'itangazamakuru cyabaye ku munsi w'ejo. Ni ikiganiro gitegura uyu mukino w'umunsi wa 9 wo gushaka tike y'igikombe cy'isi cya 2026, aho rero umukino usiganije ku isaha y'isa 12 nk'uko nakomeje kugenda mbigarukaho. Abajijwe rero uyu kapiteni Bizimana Djihad uko biteguye umukino, yavuze ko ikipe yose imeze neza, nta mvune zihari, kandi icyizere ari cyose. Mu magambo yagize ati tumeze neza, abakinnyi bose nta mvune
bafite twiteguye gutanga imbaraga zose ngo dutsinde uyu mukino. Amavubi rero akaba azajya muri uyu mukino abakinnyi bayo bagera ku 9 bafite amakarita y'umuhondo, mu gihe babona indi karita bakazatsiba umukino wa Afurika y'Epfo. Icyakora Bizimana Djihad yagaragaje ko nta mpungenge bafite bitazababuza kwitanga uko bikwiye. Mu magambo ye kandi Djihad yagize ati iyo uri mu kibuga ntabwo wapfa kwibuka ko ufite iyo karita, kereka imwe ubonera mu mukino nibwo utangira kwigengesera ngo utabona umutuku. Kuri ubu haracyari icyizere ko imibare y'Amavubi y'u Rwanda ishoboka mu bijyanye no kujya mu gikombe cy'isi, kuko ikipe y'igihugu iri ku mwanya wa 4 mu itsinda rya gatatu n'amanota 11 ayanganya na Nigeria, mu gihe Benin na Afurika y'Epfo binganya amanota 18 aribyo ziyoboye iri tsinda. Ngayo amagambo rero ya Bizimana Djihad avuga ati kuba dufite amakarita y'umuhondo byo ntacyo bitubwiye, ati tugomba gutanga ibishoboka byose, ikibi ni ukubona ikarita y'umuhondo ukatangira kwigengesera kugira ngo utabona ikarita y'umutuku. Ayo ni amagambo ya Bizimana Djihad Djidro, kapiteni w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Ndavuga kandi ko n'umutoza nawe hari ibyo yatangaje, ariko mbere yo kujya mu by'umutoza yatangaje tukajya no muri 11, kamaze bavuga ko ikipe ya Rayon Sport yabaye iguriye abafana bayo abakunzi bayo amatike ibihumbi 7 iyo mu myanya isanzwe ya Stade Amahoro. Ni amatike afite agaciro ka miliyoni 14 z'amafaranga y'u Rwanda mu rwego rwo kuborohereza kureba umukino w'Amavubi na Benin. Ni mu itangazo ryashyizwe ku mbuga nkoranyambaga z'ikipe ya Rayon Sport mu ijoro ryakeye tariki ya 9, rikangurira abakunzi b'ikipe kuzashyigikira ikipe y'igihugu y'u Rwanda mu mikino yo gushaka igikombe cy'isi. Iri tangazo riragira riti mu rwego rwo gushyigikira ikipe y'igihugu Amavubi, Rayon Sport yaguriye abafana bayo amatike ibihumbi 7 yo kwinjira ku mukino uzahuza Amavubi y'u Rwanda na Leopard ya Benin kuri uyu wa gatanu wa tariki ya 10 Ukwakira 2025 saa 12 kuri Stade Amahoro. Abafana 7,000 ba Rayon Sport rero bazagera kuri Stade Amahoro basabwe kuzajya ku marembo yo ku muryango uri hafi ya Zigama CSS, bakazahasanga abakozi babugenewe bo kubafasha kwinjira kuri uyu mukino. Iyi ni imyanya rero inyuramo abafana bo mu myanya isanzwe, bisobanuye ko bitewe nuko itike ya make ari 2,000, amatike yose hamwe y'igikundiro yishyuye ari miliyoni 14 z'amafaranga y'u Rwanda. Kuri ubu rero haracyari icyizere ko imibare y'Amavubi ishoboka kuba yajya mu gikombe cy'isi, ubwo n'abandi batari muri Rayon Sport cyabataye bwinje ku matike ya Rayon Sport nabo basabwe kujya gushyikira Amavubi. Ushaka kwigura tike ku ruhande rwe rero ndamwibutsa ko ari ugukanda akanyenyeri 939 akanyenyeri 5 akanyenyeri 1 urwego kugira ngo nawe ube wicaye muri Stade Amahoro i Remera. Munyemerere rero tuyimukire ku magambo umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi Adel Amrouche yaje kuba atangaza rero mbere yo gukina uyu mukino. Yatangaje byinshi cyane mu kiganiro n'itangazamakuru umutoza Adel Amrouche, gusa bimwe mu byatangaje uraza kubyumva none muri iki kiganiro. Umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi rero Adel Amrouche yavuze ko uwitwa Imanishimwe Emmanuel Mangwende ufite akaguru kamwe ngamurutira abandi bakinnyi afite kuri uyu mwanya bakina mu Rwanda, cyase abakinnyi afite bakina kuri gatatu barutwa na Imanishimwe Emmanuel Mangwende niyo yaba afite akaguru kamwe. Nyuma yuko rero abajijwe n'itangazamakuru niba uyu mukinnyi ameze neza 100% ku buryo yamuha ibyo ashaka, cyane ko aribwo gitangira gukina avuye mu mvune, Adel Amrouche yavuze ko ari umukinnyi umeze neza yaba mu kibuga no gukina bizaterwa nawe kuko aribwo akiva mu mvune, bazagenda bamuzana gake gake bitewe nuko arimo akorana n'abaganga. Yunzemo kandi ko yababeshye avuze ko ameze neza 100%, ariko nanone Mangwende ufite ukuguru kumwe amurutira abandi bakina ku mwanya umwe bakina muri shampiyona y'u Rwanda.
mu magambo ye rero Adera Murushe yagize ati naba mbabeshye mvuze ko ameze neza 100%, ariko ni byiza kuba yagarutse mu ikipe nge ntabwo twigeze tunabonana mbere, ariko ubu yatangiye gukina mu ikipe ye. Ati ntabwo ameze neza 100%, ariko nta kibazo kuko iyo umugiranyije n'abandi bakinnyi bakina hano muri shampiyona y'u Rwanda mu cyubahiro mbagomba, ariko nafata Emmanuel ukuguru kumwe kuri uyu mwanya wo kuri gatatu. Imanishimwe Emmanuel Mangwende rero AR Masoro muri Chypre ukina ku ruhande rw'imoso yugarira ntabwo yari mu bakinnyi Adera Murushe yamagaye mbere, yaje kumwongeraho nyuma ngo azafatanye na Niyomugabo Claude umaze iminsi yifashishwa kuri uyu mwanya. Mangwende rero aheruka gukinira Amavubi mu kwezi kwa 11 mu mwaka ushize, umukino u Rwanda rwatsinzemo Nigeria 2-1, ari mu mukino wo gushaka itike y'igikombe cya Afurika. Rero uyu munsi byitezwe ko umutoza ashobora kuza kumukoresha kuri uyu munsi ku mukino Amavubi afitanye na ekipe y'igihugu ya Benin. Rero umutoza Adera Murushe 11 ashobora kuza kwifashisha kuri uyu mukino. Kuri uyu mukino twiteze kuza kubona impinduka muri rusange kuri uyu mutoza Adera Murushe, aho tuza kubona mu izamu uwitwa Ntwari Fiacre akaza kuba ari mu izamu, byo ni urucabana. Muri defense tuza kubona Fanuel Kavita Mabaya cyo ku ruhande rw'uburyo kuri kabiri, dore ko atari ubwa mbere aza kubakinnye kuko ku mukino w'ikipe y'igihugu ya Zimbabwe yakiraga mu Rwanda uyu Kavita yakinnye kuri kabiri. Ibumoso nta gindutse tuza kubona Imanishimwe Emmanuel Mangwende, dukurikije n'amagambo y'umutoza ndetse n'imyitozo ya nyuma yo ku munsi w'ejo. Umutima wa defense wo mumaze kumenyera ni Manzi Thierry ndetse na Mutsinzi Ange Jimmy, mu gihe hagati mu kibuga tuza kubona Mugisha Bonel Casemiro ndetse ubwo ni kuri gatandatu. Umunani tukaza kubona Bizimana Djihad Jidro kapiteni kapitano kipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, ni mu gihe kuri nimero 10 tuza kuhabona uwitwa Muhire Kevin, umusore ukinira Jamus FC yo muri Sudani y'Epfo. Kuri wingi y'iburyo turaza kuhabona Georgia Kwizera, mu gihe wingi y'ibumoso tuza kubona witwa Mugisha Gilbert Barafinda. Rutezamu nimero 9 ni Nshuti Innocent uza kuba abanza kuri atake ashakira ibitego ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Mu basimbura bazafi rero barimo Biramahire Abedi Christophe ushobora kuza kujyamo rwose asimbuye uyu Nshuti akakina nawe nka nimero 9. Mu gihe nta gindutse rero ikipe igomba kubanzamo imbere ya Bene muri rusange ni kuri wa gatanu ku isa 12 kuri stade Amahoro i Remera. Nizere ko nta numwe uri bucikwe uyu umukino makunzi ba ruhago, by'umwihariko mwe muri mu mujyi wa Kigali ndavuga ko kugura tike ari akanyenyeri 939 urwego, ubundi ukaba wagura itike yawe. Aba bakinnyi rero bashobora kuza kubona amakarita y'umuhondo ntibazagaragare ku mukino wa Afurika y'Epfo, barimo umunyezamu Ntwari Fiacre, barimo Manzi Thierry, barimo Niyomugabo Claude, barimo Imanishimwe Emmanuel Mangwende, barimo Mugisha Bonel Casemiro, barimo Mugisha Gilbert Barafinda, barimo Kwizera Georgia. Abo bose rero bafite amahirwe yo kubanza mu kibuga n'ubundi, ariko ubona ikarita y'umuhondo kuri uyu mukino azasiba umukino w'ikipe y'igihugu ya Afurika y'Epfo. Se tubwire muri commentaire urabona umukino uza kurangira gute, ibitego bingahe kuri ibingahe? So umutoza arabayipanze neza nayipanga kuriya cyangwa hari impinduka wumva yakora? Muri commentaire duhurireyo uduhereze ibitekerezo byawe. Nkubwiye ngo kanda subscribe, kanda like ndetse utange ibitekerezo cyawe, ukore na share kugira ngo usangize inshuti zawe aya makuru ari kuvugwa muri ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Reka rero abasore bacu tubifurize amahirwe masa, baze gutanga ibyishimo ku banyarwanda kuko nicyo tubategerejeho turi benshi muri rusange. Ubwo ubundi weekend nziza, ibiganiro byacu bizakomeza nyuma y'uyu mukino w'Amavubi iza kuba bakina na Benin. Hasta la vie.